mwene data uri muranyumviriza, nuko ntore ukugendana n'Imana, niwirebe ibyo uri murakora. Urashobora kwitwa kuri umukristo ariko utari mu Mana. Nurebe ingeso zawe, nurebe imvugo zawe, nurebe abagenzi muriko muragendana. Yesu nashimwe. Abakunzi muraho murakomeye muri byura. Yesu Kristo nahabwa icyubahiro. Nukuri Uwiteka Imana nashimwe kubera ko yabarinze, kuko ari we murinzi wanyu. Ni njyewe rero, izina ryanjye nitwa Pastor Pasikazi. Niryo zina ryanjye. Akazi njejwe nako gushaka intama yazimiye. Iriya ntama yazimiye niyo nge ndiko ndashaka, kugira ngo ndayigarure mu ruhongore, kugira ngo ndayishikirize nyeneyo. Nyeneyo ari mwarayishaka cyane, kandi intama zarazimiye ari nyinshi. Zimwe zazimiye ziri mu rushengero bivanye n'abavuga butumwa bari mu urwo rushengero. Mbese zarazimiye. Mbese Uwiteka Kristo arimwo arazishaka. Rero arimwo arazishaka nyuze mu bakozi bayo. Nanjye rero ndi mwabo barimwo barashaka izo ntama kugira ngo tuzishikirize Kristo. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana rero riri mu gitabo cyanditswe na Yohana, igice 15 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Duce dusimbuka dusome ku murongo wa 6. Yesu nashimwe. Ikigisho cy'uyu munsi cyitwa ngo ishami ryose ritama rirakugwaho. Ishami ryose ritama rirakugwaho. Haleluya. Icyo ni ikigisho cy'uyu munsi. Reka dusenge hanyuma tubandanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima ko wongeye kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakweretse abantu bawe Kristo, ubagire neza, ufungure imitima yabo maze winjire. Haleluya. Ijambo ryawe ryinjire, rigende rikore ku mitima y'abantu. Mwami Yesu, rigende ribahindure, rigende rikore icyo ukeneye ko rikora. Haleluya. Urakoze Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana, ubafungura amatwi bumva ijambo ryawe, kugira ngo ejo ntibazavuge ngo ntibumvishije. Uri Uwiteka, niyo izina ryawe. Humugisha umuntu uri wese ari bwumve ino jambo. Mwami Yesu, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka, undugikira umwuka wera maze nasame nawe avuge. Data, ndagusabye uburinzi. Mwami, undugikira abamarayika bawe baze bangote hano ndi mu izina ryawe Yesu Kristo. Urakoze Mwami w'abami. Sabye nizeye ko bikoze mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba muri ko muranyumviriza, reka banze ndababwire rino tugiye kureba mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Hatubwira ko Yesu aje vuba kugira ngo mbese ahembe, azanye ingororano ngo agerere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Aho ngaho ntabwo nashaka kwigisha, gusa narishatse kubabwira ko Yesu Kristo aje vuba azanye ingororano kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Ayo magambo y'Imana ari mu byahishuriwe Yohana. Ku muntu ari wese ashaka kuja gusoma nagende yisomere ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 ubandanye usoma. Hari amagambo menshi cyane. Haleluya. Ariko aho ngaho siho nashaka kwigisha, ariko nashaka kubamenyesha ko Yesu aje kandi azanye ingororano, azanye ibihembo kugira ngo ahembe buri muntu wese bikwiranye n'ibyakoze. Reka twibandanize kuri ya magambo Imana yaduhaye dusome mu izina rya Yesu Kristo. Jewe ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyenewo.
Haleluya. Iryo ni ijambo rya mbere. Uwo n'umurongo wa mbere ngo jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Haleluya. Tugende twisomere ku murongo wa kabiri. Ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho. Haleluya. Ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho. Kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirizeho kwama. Haleluya. Ngo ishami ryose ryo muri jewe ritama arikuraho. Mwene data uri muranyumviriza, ngo ishami ryose ritama ngarikuraho. Rije shami riri muri Kristo, uriya ari muri Kristo atari karama, uriya yibereye mu rushengero yitwa ngo ni umukristo, avuga Kristo ku munwa, mu mutima atarimo. Yewe ishami ryose ritama, ishami ryose riri muri Kristo ritama rirakugwaho. Wewe mwene data uri muranyumviriza, urashobora kuba wicaye mu rushengero uvuga ngo uri umukristo wiyambariye akamini. Ntago ntinya kukubwira. Urashobora kuba uri umuririmbyi, uri umurozi. Urashobora kuba uri umuvugabutumwa wikinisha ijoro ryose. Urashobora kuba uri umupasiteri urebye amabuno y'abagore ukaguma uyakurikirana. Urashobora kuba uri representa ukireba amabere y'abagore, ndakubwire ngishami ryose riri muri jewe ritama rirakugwaho. Ngo ishami ryose riri muri Kristo ritama rirakugwaho. Haleluya. Mwene data, urashobora kuba witwa kuri umukristo ariko uri umusambanyi, ubusambanyi bwarakwishe, ariko ejo ukazavuga ngo uri umukristo, ukazavuga ryazina ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe uri kuramusebya, uri muramusebereza mu busambanyi, uri muramusebereza hariya mu businzi, mu bujura. Ndakubwira ngishami ryose riri muri we ritama rikugwaho. Haleluya. Muriko muravuga ko muri abakristo ibyaha byarabishe, mugakora ibyaha gwihishwa, mufite abantu musambana nabo, mufite aba boyfriend mu mafone, mukavuga ngo ubusambanyi bwarabananiye kureka. Ese ubusambanyi bwabureka gute ugifite uwo musambana mu ifone, ugifite uwo musambana amafoto yiwe, ugifite uwo musambana mu byiyumviro no mu mutima? Ubwo busambanyi uzabureka gute abo musambana nabo mukigendana, mugifite udukuku tw'abasambanyi mwitwa ko muri abakristo? Ese izo nzoga uzazireka gute? Uzazireka gute ubona icupa ripfundikiye hariya ugaca ugenda ukaripfundura, akaba ari wowe ugishira mu kanwa ukanywa inzoga ata muntu ukubwiye ngo urinywe, wewe ukagifundurira? Ese ubwo businzi uzabuheba gute ukigenda mu kabare? Ese ubwo businzi uzabuheba gute ukigenda mu bukuku bw'abasinzi? Abagenzi bawe bose n'abasinzi banywa inzoga, nta mugenzi muzima ufite. Ese icyo cyaha cy'ubusinzi uzagiheba gute? Mwene data uri muranyumviriza, ngo ishami ryose riri muri we ritama riratabwa rizakugwaho. Iryo shami ritama rizakugwaho. Iryo shami ni wewe mwene data. Umuzabibu ni Kristo, umuzabibu ni Kristo. Iryo shami ryitwa ko riri muri Kristo ribandanya rikora ibyaha, ribandanya rikora iby'Imana idashaka, ribandanya ryikinisha, ribandanya risambana, ribandanya ribesha, ribandanya rikora ibintu byose Kristo yanka. Iryo shami rirakugwaho. Yesu natubwire neza, Yesu natubwire neza bene data, Yesu natubwire neza. Uravuga kuri umukristo, gukunda Kristo, ariko ukuntu wambaye wa mukobwa we, ariko ukuntu wambaye wa musore we, wambaye utuntu tukubanye, imishatsi yawe washyize nk'amarangi, ijipo wambaye igera hejuru y'amavi.
ariko ukavuga ngo uri umukristo, reka ndakwibutse ishami ryose riri muri Kristo ritama rirakugwaho. Ndakwibutse mwene data uri muranyumviriza, nimukizwe niba mushaka gukizwa mukizwe neza, mureke kuvanga, nimukizwe neza niba mushaka kuja mu ijuru mukizwe neza, kuko nta munyabyaha azinjira mu bwami bwo mu ijuru. Witwa kuri umukozi w'Imana ariko ukavuga ubutumwa wambaye ukundi kuntu, usa ukundi kuntu, mbese ukiri muri babandi bataramenya Imana, kuko nta kintu kikwerekana ko wewe wamenye Imana atari ukuvuga ubutumwa gusa. Ndakubwire abo bantu uyoboye, ese bo bazambara izigira hehe? Ko wambaye akajipo kakakamini, abo bo buyoboye bazambara izigira hehe? Ndakubwiza ukuri, ijambo ry'Imana rivuze riti ngishami ryose riri muri we ritama rizakugwaho, rikugwaho mwene data. Ndakubwira uvuga ubutumwa wiyambika ubusa, uvuga ubutumwa wambara uko ariko kose wiboneye, uvuga ubutumwa uko ariko kose wiboneye, wivugisha wiremesha ngo Imana ireba mu mutima gusa. Imana ntago ihabwa umupaka, ntihabwa umupaka, kuko Imana yabanje kurema umubiri, yarabanje kurema umubiri. Ndakubwije ukuri, iyo yivugiye ko n'umushatsi uri ku mutwe wawe irawuza umubare, nta kuntu wambwira ngo Imana ireba mu mutima gusa ngo ku mubiri ntiwureba. Mukibagira rya jambo rivuga riti ngo ati mbese ntago muzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'umwuka we. Iryo jambo mukagirengagiza, ariko mukaguma mwigisha abantu ngo Imana ireba mu mutima gusa, mukabarimbura mukabajana mwirimbukiro. Nabo bakafata iryo jambo bakagenda bakaribwira abandi, abantu bakaguma bambara ubusa, abantu bakaguma bambara ubuyunguruzo, abantu bakagenda bisukisha bihindura amabara, kubera rya jambo wabateyemwo, kubera rya mbuto ribi rya jambo wabateyemwo ngo Imana ireba mu mutima gusa. Mwene data uri muranyumviriza, reka ndakubwire ishami ryose ritama, ishami ryose riri muri ritama rirakugwaho. Yesu nadutabare, Yesu nadutabare. Nimba Uwiteka Imana yakugize umuntu uzenye umushumba, nurongora abo bantu neza, ubabwiza ukuri, kandi nawe ubabere ikete baziba gusoma. Ntabyo kwambara amahereni 100 ku matwi, ntabyo guca ingohe, ntabyo kwisukisha. Nimubabwire ko imibiri yabo ari urusengero z'umwuka wera, cyangwa se ari inzu y'umwuka wera, kugira ngo abantu bamenye ko barimwo baraja mu ijuru, kugira ngo abantu bamenye ko barimwo baraja mu ijuru, bamenye ko ata muntu yihindura abona ijuru. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, murasinziriye, musinzira ngo Imana ireba mu mutima gusa. Musinzira ngo Imana ngo nta kibazo tuzaja mu ijuru dusuko. Ninde yabikubwiye? Umuntu ataramenya Imana suko nawe wamenye Kristo use nkuriya muri kumwe. Ninde yamenye Imana? Ninde muri mwebwe? Mbese mwamenye ico mwakiriye, mwakimenye, mwakubashe Kristo, mukamwubahisha inyambaro yanyu, mwakubashe Kristo, mukamwubahisha uko musa, mugasa nk'uko Kristo akeneye, mukambara nk'uko Kristo akeneye. Nimwambare nk'uko isi yibereye, kuko ndakubwiza ukuri isi ntago muzayigumamwo. Mbese muri abashitsi mw'isi, ndakubwira n'uwo mubiri uri kurakubeshya, uwo mubiri uzakwihakana ejo bundi, uwo mubiri uzabora ejo bundi. Bazagusha mw'ipampa mu kanwa, bagushe mw'ipampa mu mazuru, bagushe mw'ipampa mu matwi, ahari intoboro hose bahashira ipampa. Reka ndakubwira uwo mubiri uri kuravuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, ugafata umwanya amafaranga n'agafaranga ukarunda k'uwo mubiri. Ndakubwire mwene data, ugura ibintu, make-up, ngibyo amabara, ngibyo amaherena, ngibyo ibintu mu izosi. Reka ndakubwiriza ukuri, kumbura ushake Yesu, kumbura
hagura ukorere Yesu mu kuri no mu kugororoka, ugororokere Kristo. Ndakubwira mwihane muhindukire Kristo, kuko Kristo ashaka ko muhindukira urupfu rutarabashikaho. Uzi iminsi umaze, ariko iminsi usigaje ntayuzi. Haleluya. Muri mu rushengero, muri abarozi, muri mu rushengero muri abacuraguzi, muri mu rushengero mugenda mu bapfumu muje kuzana imiti muyijana mu rushengero, muri mu rushengero mwitwa ko muri abarepresenta, ariko mukira abasambanyi mugifite muri abakozi b'Imana, abakobwa bari mu ishengero zanyu mwarabamaze tujye dukobwa duto twose mwaratwononye, ngo nukubera izina mufite, iryo zina rigatuma mukora amarorerwa, iryo zina rigatuma mukora ibintu bibi, mwiyita ko muri abakozi b'Imana, mukagenda mukonona abakobwa, mukagenda mugatwara abagore b'abandi, mukaja gutwara abagabo b'abandi, ngo nuko mufite izina gitwa umushumba cyangwa se pastor cyangwa se representa ngo apotre, ayo mazina gatuma mukura amarorerwa. Ndababwiza ukuri, nimuhindukire, kuko ishami ryose riri muri Kristo ritama rirakugwaho. Haleluya. Ishami ryose riri muri Kristo ritama rirakugwaho. Iyo rikuweho urazi bica biba riratabwa. Bene data muri ko muranyumviriza. Haleluya. Yesu Kristo natugire neza, Yesu Kristo natubabarire, Yesu Kristo natubabarire. Muri mu rushengero mufite ibinini byo kwica abana, muri mu rushengero mufite inshinge, muri mu rushengero mugendana inyuzi ngo muri ko muragabanya imbyaro. Mbese hari umunsi n'umwe urumva abantu bavuga ko isi yabaye ntoya? Cyangwa se hari umunsi n'umwe murumva Imana ivuga ko yananiwe kurema? Murabyumva ibyo ngibyo, murabyumva? Hari umunsi n'umwe murabyumva? Hari ubwo bene data nimuhindukire, muri ko murica abana banyu, muri ko mubabyarira mu mawese, muri ko murakuramo inda, muri abicanyi. Ese wowe uri kurakuramo inda, wowe uri kuraja maonapo, mbese utandukaniye n'umwicanyi yafashe umuntu akamwica akamukuraho izosi? Mutandukaniye hehe? Ko mudashaka kwihana ngo muve nk'ibyo byaha muri ko murakora, ko mudashaka kwihana ngo muhindukire Kristo, ko mwita ko muri abakristo naho muri abanyabyaha, mugendana amakapote amapiridanse muri abakristo, mukavuga ko muri abakristo, ejo mukazanduza izina rya Kristo ngo Yesu ashimwe, kandi mwaraye muri ikinisha mwabakobwa n'abase mwabagore mwe n'abagabo. Muri ko murasebya Kristo, mumusebereza iki? Mumenya ko ishami ryose riri muri Kristo ritama rizakugwaho. Haleluya. Imana itugire neza cyane. Imana itubabarire. Yesu we, muri ko maja ku mashosho media mukagenda kuvuga ubutumwa, reba uko musa, mwarisize mukoroga musigaye mutunga amabara abiri, mugenda imbere y'urushengero ngo murakoze Imana, mwarikoze musigaye musa nk'umuneke, mukavuga ngo muri abakozi b'Imana, ngo muri abaririmbyi, mufite urwango mu mitima yanyu, mbese murangana, mufite ishari, mufite ibintu byaribyo byose by'abantu bataramenya Imana, mbese nibyo mwebwe mwikorera, ariko mukaguma muvuga ubutumwa, mukaguma
mwamuririmba. Ndababwiza ukuri, umuntu wese adashaka kwihana impembo yiwe ni mu muriro. Wa mumama, wa mukobwa we, wa musore we, ayo marangu ushira mu mutwe uvuga ko uzaja mu ijuru, nta juru ry'abihinduye ririho. Abariko akubwira ko Imana ireba mu mutima gusa barimwo barakubesha. Nimuhindukire Kristo, nimwihane, umenye ko umuntu wese azaja mu ijuru akwiye gukurikiza amategeko y'Uwiteka, kandi akwiye gusa nk'uko Imana ishaka. Ntimuse nk'uko abisi bakeneye, ahubwo muse nk'uko Imana ikeneye ko musa. Kuko ndakubwije ukuri nta muntu azaguhemba. Imana yonyine niyo igufitiye ibihembo. Nimuhindukire, Imana ishaka ko muhindukira. Yesu Kristo aje vuba cyane, kandi aje guhemba no guhana. Nimuhindukire, wowe uri muranyumviriza ukigenda mu byaha, nuhindukire. Wowe wa murozi we, wa mupfumu we, wowe upfumura, wowe wa mucurabuzi we, wowe wa musambanyi we, wowe uri kurikinisha uvuga ati nta kibazo. Ndakubwije ukuri, ikibazo kiriho. Amaherezo yawe nukurimbuka. Mwene data, nuhindukire. Yesu ashobora gutinda, urupfu rukaza. Niwapfa uzaja hehe? Niwapfa uzaja hehe? Nimuhindukire, muve mu byaha. Imana yo mwijikesha ko muva mu byaha. Imana yo mwijikesha ko mwihana. Imana yo mwijikeneye ko mugenda mu nzira zayo. Mukareka kubesha ngo muri abakristo, mukareka kubesha ngo muri abakozi b'Imana, mudakurikiza iby'Imana ikeneye. Muriko muragenda kuri rya jambo ngo Imana ireba mu mutima gusa. Ukamengo uwo mubiri ni mwebwe mwawihaye, uwo mubiri ntabwo ari mwebwe mwawihaye, mwawuhawe n'Imana. Nimuhindukire, muve mu byaha. Imana irashaka ko muhindukira, muve mu byaha. Haleluya. Bene data nshuti, muriko muranyumviriza, nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Nimwihane kuko Umwami Yesu ashaka ko muhindukira. Nimwihane. Yewe wa mugore we uri kuratega ngo bakurongore mu kanwa, ndakubwije ukuri, izo ntanga z'umugabo wawe uri muranywa, ndakubwije ukuri, Imana izaguhana nutihana. Imana izaguhana. Intanga ntabwo zija mu kanwa, intanga ntizija mu kanwa, ariko mwebwe murasema mukazishira mu kanwa. Yewe mugabo we, wowe uri kurarongora umugore wawe hatarongorwa, ndakubwije ukuri, ibyo bintu muriko murakora nimutihana muzarimbuka. We wa mugabo uri kurasesa intanga zawe hasi, Imana yishe Onani. Wewe ntabwo ufite imbaraga zobuza Imana kugukuraho, ahubwo niwihane kuko ubwe bwo mwijuru bwegereje. Nutihana uzarimbuka. Ndakubwiza ukuri, nutihana uzarimbuka. Reka tubandanye dusoma ku murongo wa 6. Haleluya. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami ritegwa inyuma n'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayaterera mu muriro agasha. Reka subimwe no jambo. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma y'uruzabibu akuma, maze bakayatororokanya bakayatera mu muriro agasha. Haleluya. Ngo umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami riteregwa inyuma. Ngo umuntu nataguma muri Kristo, umuntu nataguma ku Mana ngateregwa nk'ishami. Haleluya. Yesu we, Yesu nadutabare. Umuntu nataguma muri jewe atabwa nk'uko ishami
mwene data uri muranyumviriza, nuko ntore uko ugendana n'Imana, niwirebe ibyo uri murakora. Urashobora kwitwa kuri umukristo ariko utari mu Mana. Nurebe ingeso zawe, nurebe imvugo zawe, nurebe abagenzi muriko muragendana, nurebe niwikontore mwene data, kuko ndakubwisha ukuri, abo bagenzi uri muragendana nabo ako gakukurimwo, abo bantu batazi Imana urimwo, bakora ibyaha, mukagenda mukaba bagenzi, bagakora ibyo ukora. Ndakubwire, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubu mwakiriye mwene data, ubu uvuye mu by'isi, ubu uvuye mu gukunda isi, mbese ubuhindutse. Ndakubwire, niba utaramwakira Kristo, ndakwingiza umwakire, niwihane uve mu byaha, niwihane mwene data. Wewe ukiri umusambanyi, wewe ukiba, wewe ukiroga, wewe ugifite urwanko mu mutima, wewe utababarira, niwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yewe wa mukobwa we n'umugore we, mwishirako amabara ku nzara, yewe mwabantu mwe mwishirako amabara ku munwa, reka ndababwira izo nzara zanyu nimutareba neza, nukuri nimutihana muzarimbuka, kuko ayo mabara yose nayavuye kwa Satani. Iyo ibyo bishatsi bitari byanyu, ayo maproduit yose mwishirako, ibyo byose ni ibintu byavuye kwa Shetani. Muragenda mugafata ibintu byavuye kwa Shetani, mukaba ari byo mugira iki mwishirako, mukavuga ngo muraba Kristo. Reka ndakubwire, nugipinga ugikosora Imana, umenya ko ataje ufite. Kandi wowe uri murakora ibyo bintu, umenya ko ufite ideni Satani. Iryo ni ideni ufitiye Satani. Niba ucisigura afite ideni rya Satani, niba ucishako amakantu afite ideni rya Satani, niba ucisukisha iryo ni ideni rya Satani, niba ucambara kamini iryo ni ideni rya Satani. Ndakubwije ukuri, iryo deni rya Satani ntabwo uzarijana mu ijuru, ntabwo uzaryinjiza mu bwami bwo mu ijuru utaririshe. Kuririha bisigura iki? Nukwiyambura ibyo bintu muriko murisiga, nukwiyambika neza mukamera nk'abakristo, nukumera neza, ukwishura Satani ideni ryiwe, nukuva mw'ibyo bintu muriko murakora. Niba uzi kuri kuraja mu ijuru, niwihana wikureho ibyo bintu, uhebere Satani ibyiwe, ubyikureho, ubimuhereze. Yewe wambara amapantaro mukaja mu rushengero, ibyo byose ni ideni rya Satani muriko muramugira. Yewe nugira iki? Nuriho ideni rya Shetani. Nimba ushaka kuja mu ijuru, nuhindukire mwene data, kuko ndakubwije ukuri, niwapfa iryo deni rya Shetani ntabwo uzarijana mu ijuru. Mwene data, Shetani azagufata kubera uzaba ufite ibyiwe. Ndakubwira niwihane. Mbese kuri kuraguma kwa Shetani n'inyungu nk'uri murashakayo, kandi uzi ko Shetani yazanwe no kwica no kurimbura. Satani cyamuzanye ntago ari neza, ahubwo yaje kukurimbura wewe, yaje kukubesha ngo murimbukane. Mbese kuguma umwizingiraho Shetani akumariye iki? Ibyo bintu uri kurizingiraho, ibyo bintu uri wisiga iyo mikorogo, uri kurayikoroga uyijana hehe? Kutazayijana mu ijuru. Ijuru ni ryahe uzajamwo wisize za mukorogo? Mbese mwasuzuguye Imana, mukaguma muvuga ubutumwa mukiremarema mu mutima, nta kibazo kandi muzi ukuri. Nimuhindukire muve mu byaha. Niba mudashaka kuva mu byaha muzarimbuka. Wa musambanyi usambana, ndakubwije ukuri, icyo cyaha uri murakora witwaza kuri umukristo, witwaza ko Yesu ashimwe, uri umusambanyi. Yewe bazakubaza ati mbe uvuye hehe?
ati sindakuzi, numvireho, kubera iki bazakubwira ngo uvuye hehe? Nuko bazaba batakuzi, wabyuka karuja gusenga, wabyuka kare uri umuririmbyi, ariko bakakubura bakakubaza tuvuye hehe. Birateye agahinda. Haleluya. Wa mukristo we birateye agahinda, wa mukozi w'Imana we birateye agahinda kuzakubaza mbega uvuye hehe, kandi wari umuntu uvuga ubutumwa, kandi wari umudiyakoni, kandi wari umuririmbyi, kandi wari umukristo ugenda gusenga buri munsi, ari ukazabwirwa uti ngo uvuye hehe, ngo nimumvireho sindabazi. N'agahinda. Nimuhindukire muve mu byaha, Uwiteka Imana nabagire neza. Ishami riri muri Kristo ritama rikugwaho. Yesu nabaho umugisha. Ndarangije ahangaha. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri ijambo, ndakwingiza umugisha umuntu wese ari buryumvirize, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.